Il-finanzi mhumiex kollox. Il-Kummissjoni hija mħassba dwar oqsma oħra f'Malta fosthom il-qasam tas-saħħa, tal-pensjonijiet, tal-edukazzjoni, tal-governanza tajba u l-pjaga tal-ħasil ta' flus. Twissija ċara li waslet jiem biss wara l-country report li ħarġet l-istess Kummissjoni u l-konklużjonijiet ibsin tal-IMF li jagħtu ċamata lill-Gvern ta' Muscat. Healthcare and pension system reforms, they are very important. Also, the Commission has recommended to improve the supervision of financial sector. This development, expansion of financial sector puts pressure on supervision, and especially to the activities that address money laundering. I'd like to raise totally different issue to which we have put more emphasis when analyzing Maltese economy. It's the quality of education. There are more than average dropouts from schools in Malta. Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għax-xogħlijiet, tkabbir, investiment u kompetittività, Jirki Katainen, kien qed jitkellem waqt Business Breakfast organizzat mill-MP Nazzjonalista Roberta Mezzola. Business Breakfast li kellu lan li joffri pjattaforma għal diskussjoni dwar programmi li toffri l-Unjoni Ewropea għan negozji żgħar u medji. Katainen qal li ħafna minn dawn in-negozji qed jitilfu opportunitajiet kbar ta' għajnuniet mill-Unjoni Ewropea minħabba nuqqas ta' informazzjoni. Jidher li negozjanti Maltin m'għandhomx biżżejjed aċċess għall informazzjoni dwar l-għajnuniet li jistgħu jibbenefikaw minnhom u għaldaqstant qed jonqsu milli jagħmlu dan. L-istqarrija ta' Katainen tirrifletti dak li qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrindelija meta fl-istess attività irriferi għal dan in-naqqas ta' informazzjoni min-naħa tal-Gvern. Sadly, I was looking at some numbers provided by the Commission. It seems that Malta is the least successful of the 28 countries when it comes to EFSI-triggered investment per euro of GDP. And that is of concern and worry. We have to understand what is hindering this take-up. It could be that there is not enough information. Idrindelija qal ukoll li n-negozjant Malti dejjem kellu entużjażmu u enerġija u li ċ-ċokon ta' pajjiżna m'għandux jaħdem kontrina. Roberta Mezzola min-naħa tagħha tkellmet dwar il-fatt li ma jistax ikollok pjan li jitfal il kulħadd f'keffa waħda, meta tqis il-qisien daqstant differenti tal-ekonomiji tal-pajjiżi Ewropej. Irreferit għal bżonnijiet speċifiċi ta' għawdex u l-importanza li nħarsu lejn l-isfidi vera tal-gżejjer tagħna. When it comes to specific issues, I also wanted to explicitly mention our sister island Gozo, the need for European acknowledgement of its regionality, its particular status and its specific needs. Jirki Katainen spjega kif negozji żgħar jistgħu jibbenefikaw minn dawn l-għajnuniet bħal mamlu ħafna fil-Greċja, il-Portugal, l-Estonja u Spanja. Mijiet ta' eluf ta' SMEs fl-Ewropa qasmu bejniethom mal 500 biljun euro minn dawn il-fondi. U tem billi qal li l-Unjoni Ewropea se tkun qed tkompli tinvesti sabiex aktar u aktar negozji żgħar u medji iġibu għajnuniet permezz ta' pjan ġdid bl-isem InvestEU li se jidħol fis-seħħ fl-2021.